Boys, anong panguyaban pa man ninyong bayi kung mangita pumuglain? Ayo dulay ang feeling sa bayi. Kay kabalo na masakitan. Dili porket nga giagwanta ka, dili na mapulan. Timan-i. Kay dili tanan bayi agwantahon ka. Kay maabot jud ang time nga mapulan na sila. Ayo panguyabi kung imurang sayangan, kung wala ka interesado nga tarungon na, ihatag na sa kanang deserve. Sa deserve mo amping. Pero moabot ang time nga mapulaan ka, imo nang ayon-ayonon. Kay mas daghan pa nagkinahanglan ana. Nagkinahanglan ana. Kay ang baing tarong, deserve niya nga nasa tarong. Nga laki, deserve niya tarungon. Ay, deserve po tarungon. Kay kung naraba mo sa punto nga manguyab, ang atik mo gawas. Bot-bot mo lisngaw. Kay ang burit magpaibabaw. Nya og maingin mo na, mangita kag lain. Unsa ka? Okay ra ka? Okay ra ka? Ayaw sayangi ang baying tarong. Ayaw sayangi ang babae nga giagwanta ka. Kay maabot ang punto nga masumhanan nimo ang pagmahay ulahin na. Diha nimo makita nga higugmaan ka sa isa ka babae kung mailog na siya sa imuha. Kung mailog na siya sa lain. Ito na siya malipay sa lain. Kung naagay sa imo, kung naagay nimo ay buy Kay kanira bang bayi? Wala ka kabalog unsa ilang sacrifice maila. Wala ka kabalog unsa ang sakripisyo ana. Ila para nimo. Giagwanta ang mga sakit nga istorya. Giagwanta ang imong batasan. Giagwanta ang imong katapulan. Kay Jud, di man tanan, pirok sagaran.